sistematisasi penyampaian petunjuk, systematization of guidance delivery. Artinya, pada masa Imam Mahdi, penyampaian petunjuk tidak dilakukan oleh satu orang saja. Jika ia disebut tokoh sentral, ia tetap memiliki makmum. Nama Imam Mahdi menyirapkan adanya sistem penyampaian petunjuk, mulai dari pemimpin, imam, hingga pasukannya, makmum. Ini jelas bukan dakwah biasa. This means that in the era of Imam Mahdi, the delivery of guidance is not carried out by one person alone. If he is referred to as a central figure, he still has ma'mum. The name Imam Mahdi implies a system of guidance delivery, from the leader, Imam, to his forces, ma'mum. This is clearly not ordinary dawah.